La emhlabeni lelo lesihlupha kakhulu bazalwane. Noma sathi ukuthi lana akusibo kithi. Wala emhlabeni bazalwane akusibo ekhaya. This is not a permanent place. Siseluhambeni njengabantwana baka-Israyeli. Insinziso ngiyifananisa njenge ukuphuma kwabantwana baka-Israyeli baphuma eGibhithe esandleni sikaFaro. Lolu hambo bazalwane lufana nale mpilo lesikuyo, because akusiyo indzawo yethu lesikuyo. Into ke bazalwane esihluphako sihlushwa nojwayela. Hallelujah. La emhlabeni bazalwane sesetayele kakhulu. Hallelujah. Lokhu ngathi nje kubuhlungu kwehlukana noma sathi ukuthi sitakufa noma sathi ukuthi akusike ekhaya lo sesejwayeleke. Kanti bazalwane liqiniso lithi nangesheya itawuba khona injabulo. Hallelujah. Nangesheya itawuba khona injabulo. Yebo singehlukana kube ngathi kuyaphela, kodwa likhona lithemba lesinalo ukuthi asipheleli la. Hallelujah. Emhlabeni nje sikusho ukuthi into kakhona sesiyadada. Sikusho ukuthi sesitiva simntile. Kanti bazalwane njengabantu abathuniwe labaletha umbiko. Sikhumbuleni bazalwane asengibekise. Labake bahamba ngemkhumbi bathi uhamba uze ukhohle ukuthi kunelwandle. Hallelujah. Ngoba yonke into ikhona la emkhunjini. Mawufuna uyesitolo uyasithola khona la emkhunjini. Mawufuna uyawudlala uyakhona ukudlala khona la emkhunjini. Mawufuna uyawulala uyakhona ukulala khona la emkhunjini. Mawufuna uhamba nje ubuye nje live iganga khona la emkhunjini. Lethi ndoda yendeka wa ngoba sisemkhunjini lo mkhumbi lesibungo ulayisha letonge letinto sesiva ngathi yabazalwane sesilafanele sibe khona. Itobe bendela ukuthi sisenga ngefiki sizahamba bantu labagibela umkhumbi nakunento lefanele bangayilibali kuthi baseluhambeni. Ngoba umkhumbi lesihamba ngawo nathi sinemakholwa nathi sibantu kulo mhlaba. Umkhumbi lodibana netivunguvungu. Umkhumbi lohamba emanini sitha siqiphile siqiphele madwala siqiphele ngadodongetilo letinjiliwe lwandle letitingibe nemathumbi eyo yonke into bayicabanga. Kodwa khumbula sisemkhunjini. Bathi bekuphasi ikhaya labanye ngekuva kumnanzi bekuba semkhunjini ngoba nawo kuthiwa uvakali kuthi uyahamba ungazi ukuthi itshele kusolo sibenza wona kanti siyahamba sisemkhunjini. Lo mkhumbi lesikuwo bazalwane ehlasela. Lo mkhumbi lesikuwo bawulinzile. Lo mkhumbi lesikuwo ulayisha indoda yabantu. Lo mkhumbi lesikuwo uthunyiwe. Kodwa khumbulani sisemkhunjini. Cela sivulele amabhayibheli. Chapter 27, imisebenzi yabapostoli, verse 27. Kwasekulilanga lesi-14
sintanda elwandle lwase-Andriya sekumusekhathi nebusuku bashayeli bemkhumbi basola shanathi bese basonzele eveni elithide ngabo base behlisa insimbi yekugala ukuthi sekushona kangakanani bathola ukuthi lamanti anemamitha langu-40 kushona kwawo baqhubeka sikhashana baphinda bakala futhi base bathola ukuthi senemamitha langabangu-30 kushona kwawo. Haleluya. Umkhumbi mawuhamba ayikho indlela longaqala ngawo kushona phasi kwalo lwandle ngaphandle kwetinsimbi nje lenikeka tona ukuthi masenisola ukuthi siyakududane lani yakhona kuthiwa-ke kwakunetinsimbi tekukala kalo lamanti kulempilo. Njengoba bazalwane asiyi emuva kuthiwa sisuka ko-1st siya ko-2nd siya ko-3rd kushona ukuthi intino tiyangekushuba. It is time as a church to stand up sithi sifuna kwathi Jehova ukuthi ngabe sekududane kangakanani la siyakhona ngoba thina sinenzawo thina la sibhekwe khona futhi thina sinemkhawulo sinento yethu lesikala nato. Our faith banu lesikhathi baphelelwe ngamandla, banu lesikhathi bahleli phansi, banu lesikhathi balimele, banu lesikhathi balahle ithawula. Kodwa ngifuna ukumemetela lamagama lathi sisemkhunjini asikefiki la siyakhona. Bible lithi bebasekhathi nekhathi Bible lithi kwakusebusuku njengoba kumnyama kule live, lithi kwakusebusuku njengoba lo mhlaba ukhungethwe lifu lelimnyama, kwakusebusuku njengoba noma ngene etibhedlela kodokotela kumnyama ngisho ososayensi kumnyama. Kodwa ngiyamthanda lo mhlabeleli lothi hlala nami ngishonile dama ubusuku bufikile Nkosi. Isikhathi sebusuku siyafika noma kubani empilweni ngoba labanye isikhathi nasibafikela yasebusuku they fail to understand that it is not time to use your physical eyes, to use the physical things. Usebenzisa noma yini lengabakhona enyameni ukabamsiza nekwati ukuthi sikhathi esini kashane kangakanani. Bible lamlithi bekusebusuku ayikho indaba bebangayibona, awekho emakhaya bebangawabona, asikho nje sithini bebangasifanisa kwakusebusuku. Khona khathi kebumnyama, tikhona mkhathi kebusuku lethi sifikele singumhlaba noma kunjalo. Kodwa khona kwethu kuthi ngasiqinisele ngoba sesijude phambili. Bible lithi bathi nabathola usemthetho abacabanga ngalokuhle kuphela. Church, mabe bekunes
kunesifo lesibhidlabhidla umhlaba, uma ngabe kunento leyihlupha wonke umhlaba, singacabanga ukuthi nasiva ukuthi ungathi likhona likhambi lelifuna kuvela, singacabanga ukuthi siyangena eMalta, kodwa kunento funa siyicabange ukuthi solo semkhunjini, solo seluhambeni, kungenteka noma ngabe yini, solo sisemantini. Jesus can come anytime. Kungaphishika nalo mkhumbi lesifuyo, ngemuva ungafika, sisecabanga ukuthi ikhambi selifile. Ngoba sisemkhunjini, lithi bacabanga bathi kusho ukuthi sesidudane lala siyakhona. Oh my God. Basejabulele lokho, iBhayibheli lami lithi bese balahleke benqobonge, bebalakwe emkhunjini, bezama ukuthi mane afike la bayakhona. iBhayibheli mawufunda ngemuva lithi bakhipha yonke impahla bayijinjele lwandle, Swaziland, mhlaba wonke silahlekelwe timbo ngenxa yesimo lesikhona. But iBhayibheli lami lithi it is not yet over, sisengakafika esiqhingini, solo semkhunjini. Base bacabanga bekukhona, bathi yebo mamitha yancipha, yebo likhambi izilo ngaselikhona, kodwa solo semkhunjini. Bathi lomunye njengoba sekunje, kunemathala la siyakhona, khona tilo letawuvela njengamakhambi, kanti siyawushayisa umuntu osihliphile. iBhayibheli lami lithi masiyane usenjalo vele waze uyashayisa umkhumbi. Sebusuku umkhumbi washayisa, ngoba umkhumbi mawushayisile, iBhayibheli lami lithi waze maze ushayisile, benda konke okusemandleni abo ukuthi bangaphepha. Lithi iBhayibheli bafisa nekubulala tonke tiboshwa, ngoba inhloso yabo yayikwenta tiboshwa ngesheya tawubhekana emacala. Kodwa iBhayibheli lithi uNkulunkulu ezulwini wehlisa livi pho, wathi ungesabi ngoba akekho lotawufa. Lithi lenza yakho phole, nomkhumbi noma ungahliphi uphele, kodwa ngeke nize nife, nitawusinza ngoba isekhona injongo lenayo nawe. iBhayibheli lithi wasina ungena umkhumbi ushayisa. Thame betele ukuthi labanye sebavele bashayisile, lithi wasekhanda umoya. iBhayibheli lithi lo mkhumbi lona washiphika sewumile, awushiphikanga uhamba. Khona imkhumbi yabantu yeshiphika bahamba, but lo mkhumbi lo kuthiwa washiphika sewumile. Labanye sebashintsha bathi at least asekume konke. iBhayibheli lithi masiyane wasekhanda umoya, umoya lovuka ngasemuva wahlipha indawo yonke into beyikhona, kuthiwa wahlipha umkhumbi wasala incedu, kwabonakala emablamo, kwase kufuneka abantu abanokuhlakanipha. Ngoba noma tonke into tawuhliphika, noma tonke into tawuhliphika kulo mhlaba, but itawusala insali, itawusala ehlobo lebantu, labantu awuthi izuku bambele isiphakalo izengizuluzu kuthiwa lapha kuthiwa kwathiwa yonke indoda ayisali bambelela la ibambela khona, ngoba laba bantu kuhlamba
banikeza ithuba masinyane kodwa abahlambe bewele nesheya lithi bahlamba bewela. Hey, batawuhlamba lamahlambile. Libhayibheli lithi emva kwalokho setihlambile lethi watihlamba lithi wasethiwa kuloyo muntu akabambe uqethu nabambelele kulo. Bhayibheli lithi masinyane lababambelele kulo qethu nebambile babonakala banjweza nabo bewelela nesheya. Kodwa hayi lo ngabambi uthamemethele uthasizwa isikhathi sekufuna understand ukuthi kahle kahle kwendelane but isikhathi lesi sekuthi I understand or I do not understand kodwa kufuna bekhona into engibambako, kufuna bekhona into engibambako. Isikhathi sekubambisisa. Ibhayibheli lithi nathi kwaba kuloyo asizuku bambele kamuso isiphambano balabadawusinza balabadawubambelela akusibo bantu labadawuthi siyafuna mana sathi kanjani, akusibo bantu labadawuthi nevivelaphi, akusibo bantu labadawuthi sitawuphetha njani kodwa abantu labalivile kuthi na asibe ekhaya sinalo ikhaya.